Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye, abari kwiga amategeko y'umuhanda, abari kwitegura ikizami cya Provisoire, hano ni kuri Shaka Provisoire, aho tugenda dukosora ibibazo bigiye bitandukanye byibandwa muri icyo kizami cya Provisoire. Reka twihute n'ibibazo by'uyu munsi. Ikibazo cya mbere, iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara kireba bande? Ikimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara kireba bande? Muri kureba uyu mukozi ubifitiye ububasha, uyu nguyu, none bari kubaza ngo iki kimenyetso ari gutanga cyo kuzamura ukuboko kireba bande? A. Ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None muri ibi bisubizo wowe wahitamo ikihe? A. Ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe igisubizo cyawe ni iki? Aha ngaha igisubizo ni B. Ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. Ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. Twihuse cyane ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahisemo ikihe? Ese ni A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahisemo ikihe? Aha ngaha igisubizo ni C. Ni A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo bipimo kuri A na B byose ni ibisubizo by'ukuri. Gatatu. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga byose bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahisemo ikihe? Ese ni A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Ntabwo ari umuherekeza ahubwo ni umuyobozi. Ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Igihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B. A ni iyi ngiyi, ubwo urava muri iki cyerekezo cy'aha uza ugana aha ngaha kuri B. None iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Wowe wahisemo ikihe? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C.
umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. None wowe urabona igisubizo ari ikihe? Aha ngaha igisubizo ni D. umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ikibazo cya gatanu. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. A. amatara ndanga. B. amatara ari imbere mu modoka. C. amatara ndangaburumbarare. D. ibisubizo byose nibyo. Wahisemo ikihe? A. amatara ndanga. B. amatara ari imbere mu modoka. C. amatara ndangaburumbarare. D. ibisubizo byose nibyo. Wowe wahisemo ikihe? Aha ngaha igisubizo ni B. Ntabwo ibyo bireba amatara ari imbere mu modoka. Ibyo byavuzwe haraguru, ibyo byategetswe, ntago bireba amatara ari imbere mu modoka. Gatandatu, ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. A. metero 1.25. B. santimetero 30. C. santimetero 75. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo wahisemo ni iki? Ese ni A. metero 1.25. B. santimetero 30. C. santimetero 75. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. ubwo bugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza metero 1.25. Ikibazo cya karindwi. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. umuyobozi w'ikinyamitende. B. umunyamaguru. C. umukozi ubifitiye ububasha. D. umuyobozi wa bisi. Mbese ni uwuhe dutegetswe kubaha? Umuyobozi w'ikinyamitende. A. B. umunyamaguru. C. umukozi ubifitiye ububasha. D. umuyobozi wa bisi. Aha ngaha wahisemo iki? Igisubizo ni C. ni umukozi ubifitiye ububasha. Igisubizo ni C. ni umukozi ubifitiye ububasha. Twihuse cyane ku kibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa baduhaye aha ngaha gisobanura iki? Umuzenguruko mu ibara ry'umutuku, ikirango mu ibara ry'umukara, ubuso bw'umweru, ishusho ya mpande eshatu. Gisobanuye iki iki cyapa baduhaye aha ngaha? A. iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. iteme rinini kandi rirerire. C. ifungana ry'umuhanda. D. iherezo ry'iteme rifunganye. Ngaho wahisemo ikihe? Ese ni A. iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. iteme rinini kandi rirerire. C. ifungana ry'umuhanda. D. iherezo ry'iteme rifunganye. Ngaho igisubizo ni C. ni ifungana ry'umuhanda. Igisubizo ni C. Iki cyapa gisobanuye ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri
zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: a. Amatara abiri ashyirwa inyuma. b. Amatara abiri ashyirwa imbere. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. A na b ni ibisubizo by'ukuri. None wowe wahitamo ikihe? Ese ni a. Amatara abiri ashyirwa inyuma. b. Amatara abiri ashyirwa imbere. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha igisubizo ni c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Igisubizo ni c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ikibazo cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? Baduhaye n'ubundi icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko mu ibara ry'umutuku, ikirango mu ibara ry'umukara, ubuso bw'umweru. None bari kutubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? a. Inzira y'abanyeshuri. b. Abanyamaguru ntibemerewe. c. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. d. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Wowe igisubizo wabonye ni ikihe? a. Inzira y'abanyeshuri. b. Abanyamaguru ntibemerewe. c. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. d. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Nk'uko mubibona aha ngaha, uyu ntabwo ari umunyeshuri berekanye aha ngaha, urabona ko ari umunyamaguru usanzwe. Rero ugomba guhita umenya ko igisubizo ari d. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Iyo ari abanyeshuri haba hariho utwana twambaye ibikapu. Ngaho dukomeze ku kibazo cya 11. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. a. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso umweru n'ikiranga mu ibara ry'umukara. b. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. c. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. d. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Wowe wahisemo ikihe? Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Iyo ni a. b. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu, ikiranga mu ibara ry'umukara. c. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. d. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Aha ngaha nk'uko tubibona, ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere igihe cyose biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Igisubizo ni a. Ni ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Aha ngaha bwa mbere ku kibazo tuvuyeho cya 10 hariho icyapa kiburira, muri kukibona ngiki, murabona ko kiri mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ikiranga mu ibara ry'umukara ndetse ubuso ibara ry'umweru. Iki nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Rero aya mabara niyo baba bari kukubaza, ni byiza ko uyamenya cyane. Twagiye ku kibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. a. Santimetero 75. b. Santimetero 125. c. Santimetero 265. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese igisubizo cyawe ni ikihe? Ese ni a. Santimetero 75. b. Santimetero 125. c. Santimetero 265. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo
ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza santimetero 30. Bugomba kurenza santimetero 30. Rero A na B na C nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 13. Ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni? Ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni? Mbese umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ahatari mu nsisiro ni uwuhe? A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho tubwire wowe urabona ari ikihe? Muri ka gakayi wateguye andikamo igisubizo cyawe. A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni A. Ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kilometero 50. Twihuse cyane ku kibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mbese uyu muyobozi agomba kubanza yareba iki? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko uyu muyobozi agomba kubanza yareba umuvuduko w'ibinyabiziga. Ikibazo cya 15. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? A. 2. B. 3. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe ikinyabiziga uzi ko gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? C ni A ni 2. B ni 3. C ni 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni C. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure nibura 1. Sibyo ko dushobora kurenga ariko ni 1. 16. 16 kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa dufite ahangaha kivuga iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. None iki cyapa dufite hano wowe urumva gisobanura iki? Ese ntihanyurwa? A. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Ahangaha igisubizo ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa nicyo kivuze. 17. 17. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi ashaka kureba muri metero 2. A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ngaho wowe wabonye igisubizo ari iki? Ese ni A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. None igisubizo wowe wabonye ari ikihe? Ahangaha igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Iyo ikinyabiziga
bigiye kubisikana n'ibindi. Ikibazo cya 18. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: a. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. b. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. c. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera: a. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. b. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. c. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu bigomba kugaragara muri metero 20 ku manywa na metero 150 mu ijoro. Ikibazo cya 19 twegereza igisoza. Igihe cy'inzira nyabagendwa kigarukira igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Kiba ari igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Kiba ari a. Ahanyurwa n'amapikipiki. b. Ahanyurwa n'ingorofani. c. Ahanyurwa n'ibinyamitende. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahitamo iki? Ese ni a. Ahanyurwa n'amapikipiki. b. Ahanyurwa n'ingorofani. c. Ahanyurwa n'ibinyamitende. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni c. Ni ahanyurwa n'ibinyamitende. Igisubizo ni c. Ni ahanyurwa n'ibinyamitende. 20. Ikibazo cya nyuma. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza mu ntera ya metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: a. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. b. Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo ni ikihe? a. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. b. Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe igisubizo cyawe ni ikihe? Aha ngaha igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko bagomba kugaragazwa n'imbere itara ryera, inyuma n'itara ritukura. Bagomba kugaragazwa imbere n'itara ryera, inyuma n'itara ritukura. Ndabashimiye kuba mwadukurikiye, naho ubutaha n'ibibazo tuzaba twabateguriye.